Marina Cenić, naša reporterka za ovo prepodne. Lepo je bilo vidjeti Marinu u ovom snežnom ambijentu, u okićenom Beogradu i Beogradu u kome je konačno sneg. Šteta što i juče nije bilo toga i proteklih dana dok su trajali praznici i tradicija manifestacije ulica Otvorenog srca. Bilo bi još lepše i potpunije. Međutim, ove godine se toj priči pridružila još jedna beogradska opština i to najveća. 1. januara stanovnici Palilule uživali su u ulici Bratstva i jedinstva u Borči. Bogat sadržaj za najmlađe Palilulce. Deca iz Borče više ne moraju da putuju do centra grada jer konačno imaju ulicu Otvorenog srca na svojoj opštini. Ulica je prepuna naših najmlađih i najljepših sugrađana koji jesu naša najveća šansa i potencijal za budućnost, kaže Aleksandar Jovičić, predsjednik te opštine. On je najavio i da će manifestacija ulica Otvorenog srca sledeće godine biti još bolja, a opština će se truditi, kako kaže, da se i tokom godine za decu priređuju slične manifestacije. Najlepše se osjećam kada radimo ovako lepe stvari gde pre svega na neki način uspemo barem na kratko da vidimo i izmamimo osmeh naših najmlađih sugrađana, barem sa teritorije opštine Palilula. Posetioce su animirali Deda Mraz, kostimirane princeze, patuljci i mnogi drugi animatori, dok su palilulski predškolci i osnovci za svoje drugare igrali, pevali, recitovali, glumili i igrali folklor. Sanja Bone, televizija Pink. Ova reportaža samo je uvod u ono što sledi. Ulica Otvorenog srca samo je jedna od aktivnosti koje najveća opština u Beogradu organizuje za svoje stanovnike. U prethodnom periodu bilo je dosta akcija. Rekonstruisane su ulice, renovirane zgrade i škola, podeljeni paketi pomoći za najugroženije, uveden video nadzor u školama i još mnogo toga. Šta su novi planovi opštine, šta je to što će na Paliluli biti bolje, reći će nam predsjednik ove opštine Aleksandar Jovičić, koji je sa nama u studiju. Dobro jutro i dobrodošli i srećna Nova godina. Dobro jutro, srećna Nova godina. Poznati ste mi kao sam svi u ulici Otvorenog srca. Tačno. Na samom početku želim svima da čestitam novogodišnje praznike, da poželim mnogo sreće, uspeha, zdravlja i ljubavi. A što se tiče ulice Otvorenog srca, evo kao što vidite u Borči je sve proteklo kako treba. Mi smo organizovali zaista jedan prelep dan sa našom, da kažem, decom smo proveli. Bilo je izvanredno, preko 2-3 hiljade ljudi je u nekih 2 sata prošlo tom ulicom, deca su prezadovoljna, predstave, manifestacije, klovnovi, Deda Mraz, svi su bili tu, tako da mislim da smo postigli cilj, a to je da naši najmlađi, najlepši mališani budu srećni i, kao što sam rekao, da im barem za trenutak mi vidimo i izmamimo osmeh sa njihovih lica. Kao da je već sad polagano iza nas, a praznična euforija, gleda se unapred, nova godina je tački startovala. Ja bih napravio malu retrospektivu šta smo uradili u poslednjih 6 meseci. Mislim da smo postigli zaista dobre rezultate. Na samom početku mi smo uradili rebalans munjevito i krenuli da provodimo politiku koja naravno je donela boljitak građanima na teritoriji opštine Palilula. Uveli smo u svim školama video nadzor koji smo povezali sa policijom, tako da u ovom trenutku policija može 24 časa da prati šta se dešava u našim školskim dvorištima, da li je bezbedno u noćnim satima, kada su praznici, kada se ne radi i naravno kada su deca u učionicama. Također smo ugradili 47 autobuskih stajališta na teritoriji Palilule, novih, modernih, skinuli smo one stare pečurke, čak na nekim autobuskim stanicama nije ni bilo nastrešnica. Rekonstruisali smo 73 nebezbedna ulaza na zahtev građana gde smo imali preko 2500 potpisa jer su zaista ulazi bili u katastrofalnom stanju i mislim da je ostalo tako da bi najvjerojatnije bila ugrožena bezbednost, opet ponavljam, naših najstarijih ili najmlađih sugrađana, kako god. Tako da smo imali mnogo dobre akcije koje čine život, realan život i svakodnevnicu. Socijalna politika takođe, delili smo invalidska kolica, borili smo se da ulepšamo, naravno, dane i najstarijim sugrađanima. Mislim da smo postigli određene rezultate. Za sledeću godinu nastavit ćemo još brže, još bolje. Ono što ćemo uvesti zasigurno to jeste da ćemo u skladu sa novim zakonom o stanovanju krenuti i dalje u rekonstrukciju prilaza zgradama, rekonstrukciju nebezbednih ulaza, osvetlit ćemo ulaze. Imate ulaze na teritoriji opštine Palilula koji su potpuno nebezbedni, koji su u mraku, gde ljudi kada prolaze u noćnim satima
obuzme vas jeza. S druge strane, bavit ćemo se infrastrukturom i mi smo odvojili preko 100 miliona dinara da asfaltiramo preko 40 ulica na teritoriji opštine Palilula, a imamo ih 110 neasfaltirani u ovom trenutku, što znači da sa time ćemo nekih 45% nešto manje uspeti da uradimo. Ono što je inovacija i što ćemo uvesti, mislim da smo prva opština u toj akciji, jeste da svaki par za prvo dete dobit će bebi kolica od opštine Palilula. Mi smo napravili analizu u posljednje 3 godine, negde oko 1100 dece. Očekujemo i u 2017. tako da ćemo 1100 bebi kolica da podelimo u toku 2017. za mlade parove. Mislim da je to pre svega jedan mali znak pažnje, neće kolica nikome promeniti život ili ne znam koliki novac uštedeti, ali ta poruka koju šaljemo, to jeste da nam je natalitet od nacionalnog interesa, da želimo da postaknemo, da želimo da pošaljemo jasnu poruku da se borimo i da primećujemo koliko nam je to važno u budućnosti. Mi smo odvojili 12 miliona dinara za takvu akciju gde mislim da ćemo zaista opravdati sredstva. Ono što očekujemo od grada Beograda i gde u komunikaciji i sa gradonačelnikom Beograda i sa gradskim menadžerom Goranom Vesićem, mi ćemo krenuti u izgradnju Doma zdravlja u Borči, jedan od najvećih domova zdravlja na tom delu, preko 3.000–4.000 kvadrata. Također rekonstrukcija Palilulske pijace u samom centru, rekonstrukcija Borčanske pijace, rekonstrukcija Rooseveltove ulice koja će po prvi put imati biciklističku stazu koja će ići do Ade Huje, a kad smo već kod Ade Huje, tu već smo odmakli podaleko i mislim da u 2017. godini ćemo krenuti u rešavanje tog, da kažem, najvećeg fekalnog problema koji imamo u ovom delu Beograda, a to jeste da sve fekalne ispuste priključimo na interceptor, da napravimo crpnu stanicu u Velikom selu i da napravimo novi ispust koji neće biti u centru grada, koji neće ugrožavati preko 25.000 ljudi. Mislim da ćemo i to pokrenuti i uraditi u 2017. i najkasnije do polovine 2018. godine. I još jedna informacija koja je važna, tenderi su u toku u Direkciji za građevinsko zemljište grada Beograda. Počet ćemo prvu liniju kanalizacione mreže u Krnjači u naselju Braća Marić već u prvoj polovini 2017. godine, a u drugoj polovini 2017. izgradit ćemo crpnu stanicu broj 2 koja će nam omogućiti da privežemo kanalizacionu mrežu i u ostalim delovima leve obale, a to jeste leva strana Krnjače, Kotež, Borča, Popova bara i Ovča koja se nalazi već 7 km od Pančevačkog mosta. I sve su to negde stvari koje će svakako doprineti boljem kvalitetu života stanovnika opštine Palilula. Rekli smo, posebnu pažnju pridajete mladima, najmlađima i njihovim potrebama, ali i najstarijim. Mnogi su programi. Nama je to prioritet u svakom slučaju. Mi smo evo sada podelili preko 8.000 poklona za Novu godinu našim najmlađim sugrađanima i nema veće sreće kada vidite punu halu Pionir gde su oni zaista presrećeni, nasmejani i na kraju krajeva vidite potencijal i budućnost naše zemlje koja je tu pred vama i koja će sigurno u budućnosti bit će i bolji od nas i uspešniji od nas i čuvat će našu zemlju. A s druge strane, mi smo pripremili za 2017. godinu sijaset akcija koje su usmerene ka njima. To je svakako jesu, opet ćemo za đake prvake obezbediti komplet i ranac, sveske, olovke, pernice, kao što smo to radili i ove godine. Za najbolje studente organizovat ćemo put u inostranstvo i naravno podeliti određene poklone za Vukovce i za učenike odličnog uspeha. Za penzionere organizovat ćemo akcije i van teritorije grada Beograda gdje ćemo praviti određene turnire, družiti se sa njima jer mislim da za njih je veoma važno jer oni su i na svojim plećima izneli sve tranzicije u prethodnih 30 godina koje smo imali do sada, da im se odužimo i da im pokažemo pažnju, znak pažnje i oni to znaju da cene, tako da smo mi i ove godine, prošle godine rekonstruisali i dom za stare i družili se sa njima, pravili određene akcije i puno vam je srce kada vidite da nekoga činite barem za trenutak srećno. Sport je jedan važan aspekt za mlade i bavljenje sportom je sigurno što nije nikakva rupa na saksiji, znamo svi koliko dobrog donosi mladima. U Borči koji ste pominjali, koji se razvija i de facto ima mnogo stanovnika i u svakom, praktično iz dana u dan se odvija i izrodi nešto novo, počeo od tržnih centara, pa eto da banalizujem McDonald'sa i nekih drugih marketa velikih i sve ono što ste pričali. Zaključuju sa tim domom zdravlja i sport je zastupljen u ovom delu grada. Tačno. Pa Palilula je zaista složena opština, ogromna je opština, Srbija u malom. Imate levi deo Dunava koji nije toliko razvijen, a već
doseže broj stanovnika pandan jednom Čačku, možda nešto manje. Mi ćemo u ovoj godini odvojiti iz budžeta novac da pravimo određene igrališta za decu, čini mi se nekih 8, takođe teretane na otvorenom. Videli smo da je to zaista dobro za, da kažem, ove malo starije, koji žele da treniraju, lepim danima to možete da radite i napolju. Takođe ćemo rekonstruisati Vidovdanski teren u Borči gde se okupi preko 10-15 hiljada ljudi godišnje na Vidovdanskom turniru koji je već tradicionalan. Jedini problem koji imamo to jesu klubovi koji se nalaze u određenim delovima Palilule, a to jeste od Borče pa na gore Besni Fok, Jabučki rid, Glogonski rid, Dunavac, Kovilovo i ostala naselja iz prostog razloga što su ta naselja zavisila od PKB-a već 30 godina unazad. PKB više ne može to da finansira, sportska društva i klubove, tako da ćemo vidjeti kako mi možemo da pomognemo. Međutim, to vam zaista jedan veliki deo budžeta koji može da se usmeri na nešto drugo, ali tražit ćemo pomoći grada. Borit ćemo se i mi, svi zajedno, pa da sačuvamo te naše klubove, da deca imaju gde da provode vreme i da se bave sportom, što je za nas najvažnije. Kakva je uopšte komunikacija opštine sa građanima i sa kim ili na koji način građani mogu da stupe u kontakt, da možda reše svoj problem sa svojim nekim željama, zahtevima, brigama? Kome mogu da se obrate? Vama lično? Na koji način? Pa, znate kako, naša vrata opštine su uvek otvorena. Ja zaista pokušavam što više da razgovaram sa građanima, ali kada sam zauzet zbog nekih drugih stvari, tu su naravno moji saradnici. Ono što mogu da vam kažem, čini mi se da je to pravi podatak. U poslednjih 4 meseca preko 9.000 ljudi je prošlo kroz opštinu. Ljudi koji su se prijavljivali na sve akcije koje smo mi organizovali, gde su dolazili da popune formular da bismo mi znali kako da opredelimo sredstva i da vidimo da li su to zaista objektivne potrebe i da li ta akcija ima smisla. Tako da naša vrata su svakoga dana otvorena. Ja sam svaki dan u nekom od naselja na teritoriji opštine Palilula, razgovaramo, petkom primamo građane. Jedini problem je što je lista na 360, pa kako vi primite 40 ili 30 toga dana, ono do sledećeg petka bude još više, ali izabrali smo time da se bavimo, to je naš posao, zaista sam zadovoljan, mislim da dobro radimo, mislim da pokazujemo da, iako smo mlad tim, možemo da odgovorimo izazovima koji su pred nama. Ono što je najbitnije, to jeste da ljudi osjećaju pre svega pažnju od nas, da smo tu uvek za njih i da ne okrećemo glavu od njihovih problema. Mi smo imali dosta i humanitarnih akcija u kojima sam ja lično aktivirao sve privrednike, stoga smo na jednoj zgradi na Kovilovu koja ima 65 stanara, koja nije imala krov 10 godina, gde su deca obolela od asme, stari i nemoćni takođe, vlaga, prokišnjava. Čini mi se oko 1.200.000 dinara smo uspeli da skupimo uz pomoć privrednika i rekonstruisali smo, napravili smo nov krov. Nema veće sreće, satisfakcije od motivacije ili bilo čega drugog kada vidite te ljude da su danas u suvom, da ne kisnu i da mogu normalno da žive u 21. veku. I spremamo i obećali smo u jednoj emisiji, čini mi se da je Mladen vodio i Goca, jedna gospođa koja je trpela porodično nasilje, ona se vodi prebivalištem na Paliluli i nema gdje da živi. Ja sam krenuo u razgovore da nađemo parcelu, da skupimo novac i da podignemo kuću, tako da vidjet ću, mislim da će posle novogodišnjih praznika i to uspjeti. Nova godina je vreme kada se setimo svih, samo da vas pitam za kraj, i ljudi sa posebnim potrebama nailaze na neke barijere koje su tako za nas banalne, a za njih tako krupne. Jel mislite i na njih u ovoj godini? Naravno da mislimo, imali smo pre mesec dana jednu akciju gde smo podelili 30 invalidskih kolica. Ljudi su bili oduševljeni, mada mislim da to ne treba stavljati na pijedestal nekog velikog uspeha. To su naši sugrađani, naše komšije o kojima treba da brinemo nešto više. U ovoj godini smo izdvojili još više sredstava i za njihove potrebe, invalidska kolica, rampe koje ćemo praviti na mestima gde one ne postoje. Mi imamo oko 4 udruženja, čini mi se, sa njima imamo svakodnevno kontakt, radimo sa njima, gledamo da odvojimo što više sredstava. Također smo otvoreni za svaku sugestiju, za svaku primedbu, pa i kritiku, što da ne, ukoliko je konstruktivna. Mislim da u 2017. napravit ćemo i tu pomak, da ćemo što se tiče ljudi sa posebnim potrebama na našoj opštini odmaći još dalje i možda biti jedni od najboljih. Hvala vam lepo. Hvala vam. Gospodin Jovičiću, bio je Aleksandar Jovičić, predsjednik opštine Palilula. Dosta smo toga nagovestili i pred kraj emisije, ako volite avanturu i orijentaciju ima jača strana, onda biste trebali da